nali ithuba lakhe uMuhawukota one side wehlaba ngaphakathi le ibhola Pirates ebeka emnatheni yakhawuleza Evidence Makhoba wazilungisa impazamo zakhe wathi kudala nikhala ngami Mbekezeli Mpokazi kunye noSiyabonga Ntlozi kophuma yedwa Sipho Chain thuba layo SuperSport yayibeka emnatheni 1-1 amava awasebenza kaSipho Chain waphuma ngethuba SuperSport baphinde badlala zabhola zabo zinde bathi bawugqiba basebenzisa amendu Jukumanja uthi andikwazi nocelebrate andikwazi madoda ukuba ndingabhiyoza kulena ukuba ibiliqela lam ke eli andaliphumelelisa kwale ndebe inye yeNedbank ibhola edlalwe nguRicardo Goss ende ngasemva Thunderbirds Orlando Pirates besikhona ngasemva Thapelo Xoki yanguye indoda oxabayo phambi kwakhe uSipho Chain ebephumile uSipho Chain ebefuna uyibetha ngenhloko la bhola Jukumanja wajongana nendoda ibiphambi kwakhe wathi mntanami wena nizakubetha ngamava utsho kumbekezeli Mpokazi wathi wena nizakubetha ngamava wayichitha nje le ibhola oJukumanja wayichitha nje ngentupha zeminwe eyibeka emva kwakhe uMpokazi yahlala ngaphakathi emnatheni zatshintsha izinto ngoku bethe ke madodeni lo bhola kodwa wayicenga lo bhola umfukwenge ifanga phakathi yayibamba Pirates ebeka emnatheni into ebuhlungu Amantshontshe Pirates uMpokazi lona mdlalo wakhe wesibili second game first goal madoda ufuna ubhabha ngoku amantshontshe abhabhayo umbekezeli Mpokazi ubufukenge uRia uthi ikholelwa lento kona kick yashiwa ibhola uMuhawukota yanyathelwa enyaweni lakhe yaphakanyiswa ngomufukenge la bhola yabethwa ngenhloko wayibamba ngamadolo lo bhola wakhulula ngenqina lakhe lasekhohla khaba ngalo uMpokazi wayithatha wayibeka ngaphakathi emnatheni zatshintsha izinto eOld Peter Mokaba Stadium uqhatsile waluma ngezantsi wayisika ngecala lenyawo uRicardo Goss ubanjwe wema ngci akangakwazi nokushukuma mdlalo wakhe wesibini